I pozdrav svi kada ste došli na novi klip. Danas ću vam pokazati kako instalirate Minecraft i hajde da krenemo. Uzmite svoje preživače, kucate download Minecraft SP free, ali možete kucati free da bi bilo besplatno. Onda će on tu izaći, klikujem dole free download, kliknete tu. Da. Onda ćemo izaći i kliknite na treći, znači vam ovdje piše gdje sam hardback. Tu će izaći dosta Minecraft, na treći izaći Opera 1 Minecraft, ne znam koja verzija, i još Minecraft i na taj posljednji treći. I onda ćemo opet biti ovdje da piše tu pored ćete u stvari kliknete tu, samo ćemo se otvoriti, počnemo se instalira Minecraft i evo nam se stvar instalira, evo dole, kliknite tu. Ne da ne zaboravim da pozdravim Vuka Vučićevića koji sam igra Counter Extra League. Znači ako se neće na serveru sa njim, to vam je ekstra, zašto hoće tim sa vama, prijavite, to će neko tim, on odmah javi, postavljate zajedno, pobijete ih sve. Ja i Mare smo igrali na CSGO Max serveru, tu bilo Twittera, ja i Miša zajedno, skoro smo igrali pobijali, za nas više puta ubili, zato što su bili čitari. Imam cheat i mogu se tako vidjeti. Slučajno. Evo, idete hran. Ajde, da se zalagao. I popravio mikrofon. Više da je sredio Nesa Gaming. Valjda sam mislio da se bolje čuje. Čistije Nesa. Ajde, šta će biti? Znači, kliknite tu random. I onda ćemo ići dalje. Da. Tako. To ćemo kao idete, znate da imam da instalirati next film, tako. I onda ćemo da vam se to napravi, ovako će vam pojaviti, sad to. Evo sada, ovdje. Evo to, vaš email adresu, ne mogu sada kućam, kućate pozivu, idete login i da će Minecraft. Ili je to bilo tako dobro klipa, nadam se svi da predstavite like, subscribe i mislim u sljedećem klipu. Pozdrav!